bavimo se proizvodnjom plažnog mobilijara, to jest opreme za plaže. U ponudi imamo nekoliko modela drvenih ležaljki, ležaljki sa platnom, baštenske garniture, dječje fotelje, dječji kreveci, barski stolovi, mesarski panjevi, daske za meso i sve što je potrebno za ugostiteljstvo, za kuhinju. Ali primarni program naš je proizvodnja opreme za plaže. Pa mi smo na tržištu već nekih 5-6 godina. Ove godine smo prvi put na sajmu, bili smo na sajmu namještaja prije 10 dana i sad na ovom sajmu. Svakako da sajam donosi velike koristi za svakog izlagača. Mi smo zadovoljni sajmom. Bilo je kontakata i upita iz regiona, prije svega iz Hrvatske. Tako da ova dva sajma baš su donijeli dosta toga za nas ove godine. Jesmo, sajamske popuste smo imali i na sajmu namještaja i na sajmu turizma i opreme. To je dio asortimana našeg, 3 proizvoda, dječje fotelje po cijeni od 10 eura, lige štul, odnosno ležaljka sa platnom po cijeni od 12,5 i ribarska stolica po cijeni od 2,5 eura, koja je bila apsolutni hit oba sajma. Wake up, you lazy